Navijačka grupa o LSC Bosna i Hercegovina objavila je video koji je izazvao veliku pažnju među ljubiteljima Liverpool širom regiona. Riječ je o zvaničnoj grupi navijača Liverpoola iz Bosne i Hercegovine koja godinama organizuje zajednička okupljanja i druženja kako bi zajedno pratili utakmice slavnog engleskog kluba. Njihova okupljanja postala su prepoznatljiva među navijačima Redsa na Balkanu, a upravo je ta priča stigla i do ljudi iz Liverpoola. U centru pažnje našla se posebna poruka koju je bosansko-hercegovačkim navijačima uputio trener Redsa Arne Slot. Dobro večer svim velikim navijačima Liverpoola na Balkanu. Evo, ovdje je gospodin Slot, pa ću vam se on još obratiti nakratko. Hello, all Balkans fans, and there are a lot, and especially the ones from Bosnia and Herzegovina, and of course the one from the city of Mostar, where this guy grew up and spent most part of his life. So not most part because he's already really old, but the first part of his life. So good to have so many fans over there as well, and keep supporting us. And like you see, this is Anfield where we're now. So come if you can, because it's such a special experience. You never walk alone. No, you don't. You never walk alone. See you, bye bye. Uputili su i Marin Pušić, koji je prema njihovim riječima pomogao da Slot i ostali ljudi iz Liverpoola čuju za njihovu priču regionalnih okupljanja. U videu je upućena i veoma emotivna poruka svim navijačima Liverpoola sa Balkana. Pozdrav svim navijačima Liverpoola sa Balkana i ima vas puno, posebno svim navijačima iz Bosne i Hercegovine. Poručeno je. Posebno je spomenuti Mostar, posebice onima iz Mostara gdje je ovaj momak odrastao i proveo većinu života, rekao je Arne. Na kraju je uslijedio i poziv navijačima da posjete Anfield i osjete atmosferu legendarnog stadiona. Lijepo je imati toliko navijača u BiH. Navijajte i pružajte nam podršku, vidite na Anfieldu smo. Dođite jer je to zaista posebno iskustvo. Video je veoma brzo izazvao brojne reakcije među navijačima Liverpoola iz Bosne i Hercegovine i regiona, koji su cijelu priču doživjeli kao veliko priznanje za dugogodišnju ljubav i podršku klubu.